world. To the beach, y'all. Let's go. All around the world. Y'all know this is so that. It's gonna be a beautiful day. Televiziyo y'u Rwanda RTV Sports twishimiye kwakira Kami Kabang no umukinnyi w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda ya basketball akaba yaramaze iminsi akina mu gihugu cya Uganda ariko yagarutse gukina hano mu Rwanda. Ikaze Kami mu gihugu cyacu bari nacyo cya nk'igihugu kinira ikaze sana. Kami umaze iminsi ukina mu ikipe ya City Oilers yo mu gihugu cya Uganda ariko wahisemo kuza gukina mu ikipe ya REG, ikipe nshya ntekereza ko yenda utarunayizi kuko ni ikipe nshya. Kuki wafashe uyu mwanzuro ugaruka mu Rwanda kujya mu ikipe ya REG? Au fait ndashaka kuva Uganda gukina mu yindi equipe uyu mwaka ni mezo nafashe uyu mwaka. I was just happy to find that a team from Kigali, from Rwanda, that was interested in to offer me a contract. So niyo mpamvu ndagarutse. Tuwahisemo gushaka ikipe waza gukina mu Rwanda yenda iguha avantage ukabanegera na famille yawe cyangwa se umuryango wawe. Umuryango waba mu Rwanda hari abavuga ko ufite umugore w'umunyarwanda nyine niko bimeze bite tubwire? Ya mufite umugore hano aitwa Aisha Kamana, mfite n'abana babiri. We aba hano mu Rwanda? Yego. Hanyuma wenda turaza kubigarukaho nyuma ariko Kami benshi barakumva bavuga ikinyarwanda kandi wenda nta gantu barazi kuvuga ikinyarwanda wagikuye he? Ni madame wakikwigishije? Yego ndagerageza kukivuga ariko nagari cyane. Ni madame na abashuti twari turukina kumwe muri APR na Espoir kera. Kugira ngo nk'umukinnyi ukomeye muri kano karere wagiye ukunda kubona igihembo cya MVP, wagiye muri City Oilers uri umukinnyi ukomeye muri zone 5 uri umukinnyi ukomeye cyane, tubwire kugira ngo uvuge ngo ngiye kuva i Bugande muri City Oilers ya kipe ifite ibitoro ifite petrole uze gukina mu kipe ya REG niki kintu bakwemereye? Au fait kuva muri City Oilers kuza muri REG ni decision yanje. Na famille na madame we decided to come back home with different advantage that was offering in REG. So we saw and we studied and we agreed to come back because there were some good advantage. What advantage are you talking about? Yeah, we talk about like being home, it's a fact, and missing home also. You know, they always say going is better, but being home it's another thing. So I was so happy to get a team in Rwanda that was offering almost a better contract than City Oilers, which is true. So that's why I came back. Yes, City wagerageje gushaka ikipe ishobora kuguha ibintu byose ukeneye mu makipe yose watekerezaga ariko akenshi ivuga ibi ngibi umuntu atekereza amafaranga. Niyo mpamvu utagiye mu makipe mato yawe tuzi muri basket kaza mu ikipe nini amafaranga nangahe waguhaye kugira ngo agukuri Buganda kuzana mu Rwanda? I'm not sure if I can say how much they gave me, but naguze umubare wawe cyangwa nibanga. Oh yeah, ariko ni secret. So ndashaka kugaruka kubafasha ku buryo tukomeze tutere basket. Kami ati byari biza kumwatwa mu muryango nari ntumbuye mu rugo kuza kureba n'abandi bakinnyi b'Abanyarwanda barimo kugenda bazamuka nkaza no mu ikipe yari kugira ngo kuko nabonaga impa amasezerano meza kurenze wende byo City Oilers yangeneraga. Hanyuma Kami ugarutse mu Rwanda mu ikipe ya REG wayisanze gute? Wabonye ikipe imeze gute? Yavuze ko ishaka igikombe. Ukurikije imyitozo wenda wabonye bakora n'imikino ya championnat wamaze kureba wabonye kuko ikipe ishobora gutwara igikombe ari wo mwaka wa mbere bakinye championnat y'u Rwanda ya basket? En fait l'équipe ya REG ni équipe ikomeye kubona abakinyi bafite mu yo equipe na Ali cyangwa Kaj Bunene na Bienvenue na bandi bakini ni equipe ikomeye cyane na management yao iri vraiment organisé. Nizeye ko tuzatwara igikombe. Ikipe y'igihugu ya basket muri ino minsi nibigira hari ariko wagiye ubona wenda wikurikira uburyo ikina ntabwo ari yakipe igikomeye cyane nk'imwe tuzimo ba Robert Thompson, abakinnyi bakomeye nk'aba Matthew Mira urabazi mwarakinanye, ntigifite abakinnyi nk'aba Hamza Ruheza Mihigo. Ikipe urayibona ute kugarutse mu Rwanda ugiye kujya ubona abakinnyi mwakinanaga noneho hafi yawe urayifasha iki kugira ngo ngere ibikipe kuko ikomeye muri Afrika?
Okay. Au fait, l'équipe nationale yacu ikomeye cyane. Mu East Africa navugaga turi bambere, especially muri technique. Nakinyi mu Bugande bafite different style ya basketball, which is not I can say it's different from the one we play in Rwanda. I Bugande bakina na freestyle, bashira umupira hasi bakirukanga. Hano tukina plus technique, dufite kenshi tukina technique cyane, niyo mpamvu ukabona basketball yacu iri imbere cyane. Kami ufite imyaka ingahe? 32 years now. Imyaka 32 niyo ufite. Kugarutse gukina mu Rwanda, waba urimo kugenda usoza basket uvuga utireka ntahe mu rugo, urabivuga iki? Kugarutse gukina mu Rwanda. It's always a pleasure to retire from home, and the expertise and the knowledge I get from outside playing in different countries and different competitions. I think it's better for me to come and finish home and help. Uri kuvuga uti urifuza guhita ugaruka ukajya ugakina mu rugo kubera ko ni byiza gusoza ukina iwanyu. Bivuze ko nyuma yo gukina ikipe ya REG uzahita uhagarika basket? Since fite amasezerano ya myaka ebyiri na REG, and amasezerano angana gute mbese? 2 ans. Imyaka 2. After that, we never know. Maybe they can renew the contract, or another team can come and offer better, and then we can go from there. But by now, I'm in REG, and I will try to give as much as I can, and with my experience. Yes, uti ubonye ni ikipe nziza ntawamenye ushaka kujya kuyikina, ariko uyu munsi uri mu ikipe ya REG mu myaka 2 wasinye kuzayikinira. Twumva uvuga indimi nyinshi, uvuga indimi zingahe? Shiremo n'ikinyarwanda kuri murakivuga kameme neza. Kinyarwanda ndavuga Kiswahili, Lingala, French na Anglais. N'ikinyarwanda. N'ikinyarwanda. Izi ndimi tuzi ko wavukiye muri Kongo, akenshi bavuga igifaransa n'iringa. Izi ndimi zose wazimenye ute kuko icyongereza ntago kivugwa cyane muri Kongo, wazimenye gute? Icyongereza ndatangiye kukimenya hano mu Rwanda. When I joined the national team, we had players from abroad who were speaking English. So to communicate with them, I had to learn how to speak English so that it can be easier. And the coach, at that time, Coach Fitch was also speaking English, so it was an advantage to know and to learn English. Yes, birumvikana uti icyo gihe kubera ko wari muri APR bavuga icyongereza n'ababukinyi bakivuga n'umutoza icyo gihe bakivugaga byatumye kimenya. Ubwo ugiye no muri City Oilers cyari yongere kubera ko ni mu Bugande bavuga icyongereza. Uri utareba basket nk'umukino wawe wa mbere, nuhe mukino wundi ukunda? Basketball na football. Niyo football fan ni equipe mu Rwanda no ni APR. Hanyuma hanze. Hanyuma ni Chelsea. Chelsea. Wari iki saa sita ukunda kurya iki? Kawunga inyama samaki. Kawunga ariko kawunga byigiye Bugande ko baragakunda cyane cyangwa rusanga ugakunda? Barakakunda. Nagukunda ubugari? Ndabukunda. Bugari, samaki, n'isombe. Aba basketteur n'abantu tuzi baba bafite ibigango bagenda ariko hari ukuntu nubwo ufite taye nziza ariko utuje. Uyu mutuzo uvana he? Niko wakuze umeze cyangwa nuko uri umuntu w'umugabo nyine wubatse? Tubona utuje cyane. I think it's with experience you learn how to be calm and to see things in different way. I used to be also, up and down, a busybody guy, but please, more I grow up, more I learn how to be calm and composed. Yes, kamyati rero ko nagiye ngerageza kuba umuntu utuje, umukuru nyine uri macuwa nk'umuntu w'umugabo, atari kwenda kira nkiri muto nkifite amaraso ashyushye nagerageza nanjye nyine kwitwara nk'abasore ariko nyine ngo ubu narakuze. Birumvikana Kami gukina basket ni umukino w'abastar, umukino yifashe baro mu ntoki, bomba bimeze bite abafana bagufana ari benshi, bomba bimeze bite? There is a slogan that says basketball is life. Hari imvugo ivuga ngo basketball ni ubuzima, yego. So when I get this, I respect basketball a lot. There is a coach who used to tell me that this is a passport. This can open doors for you if you respect this ball. So that coach used to coach me in APR. He taught me a lot of stuff.
way back. umutoza ninde Ni Coach Cliff. Cliff Cliff umutoza muri apira amwigisha ibintu byinshi kandi byagiye bimufasha ati buryo basket yayifata nyine nk'ubuzima abirumvikana. Basket imaze kukugeza kuki mu buzima busanzwe bwa mikoro niki kintu bugezeho gikomeye vuga uti mbikesha basket? I know almost all the countries in Africa. I went to different countries in Arabian countries, and because of basketball, it's like a passport, it's like a visa for me. It helped me to know different people. Ati basket yamugejeje ku bintu byinshi, ni nka visa yagiye mutambutsa ahantu hose mu bihugu bitandukanye yagiye ageramo byose by'abaraho muri Afrika mu karere kubera basket. Mu buzima bufatika kashi cyangwa ibikorwa wagezeho nibihe kubera basket? Basket has helped me a lot to gain money, to sustain my family, and to be able to stand here with you guys and looking smart and all that. And it has also helped me to be friends to people that I never thought I could even get close to. Like really, really important people in life, like ministers, doctors, and all that, because of basketball. Ati sinakabenda hanga kuba nicanga byo yenseka nuko hari ikintu nabashe kugera niyo mvu twanamutumiye of course, ariko akaba ari byinshi yagezeho hawe n'abantu batandukanye bakomeye ma ministers, abantu bakomeye cyane ku isi, amafaranga afite, umuryango ubaho kubera kina basket ni byinshi. Tuvugira ibikorwa bifatika ufite umuntu agenda kanareba wakoze imodoka inzu ni bihe bikorwa wenda bitari byose ariko wenda kuko nabonye ugira amabanga menshi ariko gira ibyo dusangiza kamera. Yeah, you can. I think if you can come at my place, you will feel that you are in a house, in a home. That is started. Like start from telling you that basketball is taking care of me and my family. My wife is working. My kids are going to school. Those are small things I can say that basketball is helping me to achieve in life. Yes. Ati rero basket yamfashije byinshi muri umugore wanjye arakora, abana banjye bajya ku ishuri. Ati uje wanjye wabona byinshi cyane bikomeye basket yangejejeho. Kami ni byinshi koko nkuko bivuga yakugejejeho. Utuye hehe Kigali? Mumena. Atuye ku Mumena hari Nyamirambo. So ni byinshi twavuga kuri Kami ariko bwakira bugacya n'umukinnyi wageze kuri byinshi cyane, atwaye ibikombe makipe atandukanye, yakinnyemo ya APR mu ikipe muri za Espoir mu ikipe y'igihugu, ajya ahantu hatandukanye, akavuye mu ikipe ya City Oilers aje mu ikipe ya REG, nawe yifuza kuzatwara ibikombe bitandukanye. Atukifuriza kuzatwara naho ibikombe komeza gatera imbere n'ikipe y'igihugu ikomeza kazamuka. Turakoze cyane rero Kami reka ngushimire cyane. When the Lakers won titles back to back, didn't give nobody no kind of slack. When Vince Carter came, stuck his arm in the rim, everybody went crazy in the whole damn gym. Dikembe Mutombo.